Ko-office dong Deputy Commissioner Jawai West Jaintia skala Pynmih Paidbah ke draft electoral roll na kebenta ki constituency nartiang Jawai raliang bat mukayau haka kendai tarik naiwing na kebenta ki jingtip jong kinong tap vote hakini ki jaka. La sami kini ki draft electoral roll check kinong ilam jong ki seng san hima bikin pensyai bat batai shi ki pat nyong kershan jong ki. Obak BS Soalia IS Deputy Commissioner ula batai bat pensyai babarok kinong syong ki bala kenjok syaka kat pras nem kerta haka shi tarik banai baningkong arjar arpulai kiri bentap kerteng yeladi benlong kinong tap vote haki election jong kejala bat keri India. Kakong Didi Sengai Additional Deputy Commissioner Election kala batai baya kejing penrung kertengi kisamla ke belakang jok kat pras nem kerta kelas dang naduk ke kendai tarik naiwing haduk ke pra tarik nok para arjar arpuar ling bagi form 6, 6A, 7 but 8 kibalak banyok na office jong UDC. Ko-office jong UDC kan sepelongi kejing hikai Paidbah akaleng kijaka bat haki Shillong. Haka shitarik uyayong, shitarik naitung bat shitarik risau haka senem arjar arpulai. Lakban penrung kerteng ne penbet ikjing bakla lingba ke online www.nvsp. Parties bagi trade bagi nak kam jadi political parties hentam maka electoral rules given sam ta ben punya yo punya trade lang ni pet lang kinam ki bakut suba bat ki baju kaporu ba ni la punya be thong ba ikitu ki bala akot ya karta ba kapasna qualifying date on historic January hajar mulai lala untuk kerteng bat kadala kiba ade kerta ki documents kiba biang ki kan dong kata electoral rule kepada indong kan dong ka percentage ka jong dengan jujur population kurang mungkin kambun kamrung kamyo kiba ada kapasitas mungkin sutu kamram ki haka democratic electoral process juni di nakalian juga na aku beli yang ini berkait lah di report buat nation kia ini kekam. Summary revision program, qualifying date 1 January 2023. Di dakani ka draft publication ng tagasi ka long bangin sedang no ya ka special summary revision haka ba baro ki ba ki nok syang snong jong ka district ki ladap kat pras nem kereta ki belong eligible kat kum ka shtarik January arjar arpulai kilala ban pendak form na do mentagasni haduk ka pratarik December. Kapor beki yo kinong syong syong ban pendak form ban pendrung kertengin di electoral roll ban yo ek epic ke dina do mentarasni hado ka pratarik December. Tekani ka sini buk knang labuk knang dari Election Commission of India hiban sa miki electoral roll ki political parties. Ki political parties ki deki way neki stakeholders haka election process ki belong bakongsan ha bat ke kam election barok hi kayat daga jingtip jengki political parties daga jingye trelang jengki di kum kadak ru ban ki political parties ki trelam ko office kini ka singin yo ban hand over kini ka draft rule ka bangila publish yang ka wan nartiang 2 Jawai 3 Raliang an fu makayau assembly constituencies di ki forms kat ki ban sa pendrung ha kini ka summary revision begitu pat yang sa penbiang ha ka final rule ka tu sa publish adu benai January di la kaliang jonga hi request ki political parties pin sa yo kini ki electoral rule Somhaya check, somhaya pet ki ma lagi fiadan hi lagi supporters lejong fiadan hi electors ma ki badai hi jong pi te banya pet ha banya umbe ong tang ban shibut mar kini fin saya dan kam ha